Ovom prilikom bi pozdravio sve moje prijatelje, gledaoce iz Srbije. Oni su na drugome mjestu sa 20% gledanosti. Posebno bi pozdravio drage prijatelje iz AD Napredak Delta Agrar iz Stare Pazove. Izuzetno ljubazne ljude, prijatelje koji me prate i gledaju i pozdravljaju i ja njih pozdravljam sa ovoga mjesta. Dragi prijatelji, ja sam 96. imao, vidjeli ste, M3 E36. Nakon toga nisam više vozio BMW, vozio sam poslije toga Opela, Omegu i to prilagodio sam marku vozila koju vozim mojim potrebama. Za to razdoblje mi je trebalo auto koje se može puno tovariti, koje je jeftino za održavati. Sve to je bio sam razmišljao da li Passata ili da li Omegu. I rekao sam Omegu, zato što jednostavno može više tovariti, a motor je pregenijalno dobar, 96. godina bio. I tako da sam 2009. Od 96. do 2009. više nisam vozio nikakve bolide, luda auta, već sam došao na mobile DE, imao sam nekih 15.000 eura, sam mi je bio kupiti M3 E46. Vidim, para mi neće biti dosta, utipkan mobile DE, kriterij 300 plus konja, marka nebitna. Apsolutno nebitno, idem na godišnji, idem se kurčit, idem se vozati, uživati po krivinama i tako. Kad izbacim i Golf Turbo, VR6 Turbo 500-600 konja, gledam u pičku, rekao materno šta je to, gledam turba i kupim prvu moga benzinca turba. Tada sam prvi put u životu u biti došao u kontakt sa turbo motorima. Evo, prašine je po njemu već mnogo. Golf 3 V6 turbo. Prvo sam ga vozio u normalnom stanju, da sam dao pokidati ove lajsne i gluposti sa njega. Ajmo reći, klinovati sam ga tio. I tu mi je čovjek u Derventi nalipio, vidite, otpalo je ovoliko debelo na 6 do 7 cm kita. Tada sam u Bosni dao napraviti prednji spoiler koji će biti po mome ukusu da dobiva dobro zraka naprijed. Platio sam čovjeka da mi ga lakira, platio sam mnogo više nego se inače plaća. Šta sam dobio? Dobio sam kitu. Bio je puknut prozor, mijenjao sam prozor, pa onda počelo pusta vode, sagnilo, tako da bi trebao ga iznutra napraviti, ali nisam već nekoliko godina ništa radio. Motor sam napravio kompletnu generalku, izbušio sam ga na 2,9, komplet sve, ajmo reći sve novo unutra, nikad paljen motor, ali evo pala prašina po njemu, nemam volje da ga napravim, morat ću jednom ufatit pa to odraditi, malo ove stvari plastificirati, malo ga upaliti, napraviti vid, ali evo čisto nemam vozlije, ima koliko ima 400 konja, V6 motor može sa običnim klipnjačama bez ikakvih problema, 450 konja. To sam auto počeo raditi, to jeste VW, zato što najbolje izdrži za najmanje para. Onda sam došao do Audija A3, takozvani XTR Wide Body Kit. Bio je udaren, platio sam ga 400 eura. Ovo su samo provizorne felge na njemu. Imam jako malo slika kako sam ga radio, unutra će doći motor, ne znam, imam tu još 2-3 motora, 2.8 ili 1.8, ne znam. Uglavnom došao sam na ideju da mu stavim boju Candy Lime Green od Kawasakija.
isto prašina stoji po njemu, čeka bolje dane da ga dogotovim. Iznutra još nije komplet gotov, ovdje još moram haubu da dogotovim. Prilagođava se, stavio sam ovi, kako se kaže, pogled, obrve mu stavio. Onda drugi projekat kojega sam radio u Bosni jeste ovaj Golf. Bio je 2.0 benzina, stavio sam u VR6 turbo unutra. Lakirao sam ga, uložio sam daleko preko 25.000 eura do sada. Opet ista priča kao na crnome Golfu. Ljudi nisu napravili dobro, koštalo je jako mnogo. Platio sam, koliko se ja sjećam, za ovoga Golfa napraviti boju. Pa platio sam sigurno 3 put više nego je to inače. Rekao sam napravi, naplati. Šta se dogodilo? Evo vidimo ovdje. Napuhalo se ispod laka. Jeste dugo da je stojalo vani na suncu. Ali ja mislim zato je lak proizveden da može stojati na suncu, da mu ne smeta. Evo stoji i ovaj Caddy ovdje na suncu pa mu isto ne smeta. Sva auta stoje na suncu, većinom sva. Ali eto, to su glupe izjave da je to zbog sunca. Još se nisam odlučio da li ću iznutra. Znači, lakiranje svukuda nije samo bez veze izvana, nego sam zatražio da se i vrata iznutra oboja i pleh i sve ostalo. On je original Syncro. Syncro ima podignut pleh od traga. Momentalno jako skupa auta. Šasije. Valjda ću ga unutra sastavljati da bude u GTI opremi. Ovdje imamo još jednu šasiju Syncra u izvanrednom stanju, isto ko ova, dvoja vrata Syncro, isto ne prodaje. Ovdje vidimo unutra Garrettova turbina GT40. Garrettova turbina GT40, evo da vidite koliko je to naspram ruci, ogromna, velika. Naravno da sam radio sve sam. Wastegate od Tijala, 76 mm usput sve do traga. Ovdje sam stavio sonde da mi mjeri temperaturu na svih 6 klipova pojedinačno, da vidim šta se događa u motoru iza svakog klipa. Ovo je moj prva ispušna grana koju sam radio. Danas to dobro, ne loša je i ova, ali sad radim, mislim, mnogo ljepše i bolje. Vamo ide 76 mm, rekoh, pop-off ventil. Kao intercooler mu služi vodeno hlađenje. Dakle, zrak ulazi tu i hladi se vodom. To ću sad uskoro rastavljati. Ovo me je crkao mu je, radilica mu je nešto proklapala i onda ću kod čestitih ljudi ići mapirati. Mapiranje je jako teško nabaviti u Njemačkoj, na Balkanu pogotovo. Ljudi prodaju muda za bubrege. U ovoj auto imalo KMS struju od 1600 eura. Nažalost sam je na nagovor nekih ljudi izvadio. I onda sam je izvadio prodaj jer mi je nema ko mapirati. Jer ljudi ti dođu kad nisi kod njih sastavljao motor, onda ti ga oni namjerno dignu u zrak kao što se dešavalo nekoliko puta, sjebu ga i onda kažu eto nisi dobro napravio. Dakle, ovdje ću, vidjet ću neke male preinake ću napraviti, znači VR6 sa R32 strujom, ovom bobinama. Vidjet ću, sastavit ću ga unutra da bude imao tepihe, siceve od GTI-a i tako nešto.
Šta ću sa lakom još uopće ne znam. Ponovo lakirati nemam volje. Unutra naravno ima 4 vuče, od četvorke Golfa je pogon. Pogon je od četvorke Golfa. Iznutra, izvana, sve lakirano, ali nažalost, rekoh, napuhalo se. Šta su radili, ja ne znam. Uglavnom, prevaranti vladaju svijetom, to je tako u Bosni, pogotovo ovdje mi se, vidite, iznutra sve je to izlakirano, ovo je rezervar za hlađenje vode, 2 benzin pumpe. Ima tu, jednom ću video napraviti kako nabrajam šta sve košta. Low budget tuning. Ne možete za manje para više konja nabrijati na auto i da bude kvalitetnije nego što je to VW, zato ih volim. Imam neka jeftina siceva ovdje. Jeftina, FK. I tako trebalo je izgledati fino. Evo ovdje kad sam išao na prvo pranje, onda mi se odlijepilo da od zada je ova rupa za table začepljena. Dakle, turbina podnosi 650 do 700 konja. Možda mu preradim usisnu granu pa imadne još koji konj više, možda i napravim drugu ispušnu granu da malo brže dolazi odozda, da ne bude turbo rupa toliko velika. Ovo je moj logo. Dakle, i ovo će doći jednoga dana na red. Dvica Synchro, bez hrđe, u jako dobrom stanju. Ne prodaje, novom je četvorka. Dakle, trica, Audi A3, TDI, moja stara karampana. Ovaj i taj, par tisuća eura i sve će to biti u pogonu.